Uni udah ubah nasarias basam pangkar kongor. Wini kirang ba lapang kicat berdikasi ubat tiap nani banang berput ya kejemput ubat tiap kumka saksofon. Lesi ya kedi kejak jemput ngim takam jiyo ini takam jiyo snow sekali katain ke jongi ba mdabun ki beri ke banang berput ya ka. Henry haba put pa kitu ke banang ka penwi ya ka sur ka basngo tenat ba ka basngo melung ba ka ba I adu kata-kata. Ubat nasarias belong udkhot jong ka Don Bosco Brass Band uderi unoh kai jaga Saint Margaret Higher Secondary School hakaba uji kai ya ka music hakate ka school. Habiakan ba usangat uperta ubat nasarias ulih tu. Ubat nasarias ulih tu ba ka jingnang ya ka jingput ka jingtam kan ka juk ka pamata kalong ru ka la ka lenti na kamta ka jiyo kam ya jam. Ti kanang man sotu ya kan ti ya ka jong u kumno upoi ban put ya kan ka jingput. Kalang usangat uperta lu yo punya kendu karpang yu haging sa jong u ko dan po mulai kentan masa. Ngadi Nazarius basam pangkat mo nasong masa hapo mau naik kentan masa ngadi tradisional po nong thamai te ngalahe la sam nong thamai ndre ngapoi angni hapo mau lai mabawan shongkha sini te hagabai di baka put katem pade kalong ba ka jing sedang hi ya ka ni ka ruai ka siaw ka put katem hi kadai na do por bang khna ma hadu haji ngrum ya sultanan banyak ruai ya sultanan banyak kebut sur kuntu Henry data adu banga yo jing hikai pade na ki pada Salesian ki Salesians of Don Bosco te la don dak tu kan misne banga don barki la don kumba khat akhat laisna banga don barki te ngaju pet dua banga pai iradi syarani ka music mo mabun lagi iki banga ngayo diang lada kalong ka jingnang jing start berkasap ka phong ka banga don ka jing penroy kini baro ka de na kada jong ka jing hikai ki pada berki berat Salesian di hagabaya de berkani ka put saxophone pede hoat na do ka pol banga dang le class 9 right hoat class 9 po sabi junior rate mo right hagato ko pongidon ka sabi junior rate man di hoat na sun agitu ki pon ngim don e ki balong professional kani kaliang mo ban put ka saxophone Henry ki basics tengah ayo nang tu ki basics ki ndak kan so ki gitu ki first notes ki pangidon kampan tem kum tamo te kumno ngibu ya katuka instrumen hasin tur ki long ki ai hi jing batai Henry namar bangin don pada ki professional musicians ki batai ba tebet akan ka lem put saxophone te ka kham jenjar hi bang ta ka jing kai ka bapnya Henry wat la taru ngalasdang ringkat ka jing kai ka bang yo malu mala Henry tak ada kan ni film mat par banga nang ban tem kham bahasa shoot te kadai ka jintrish tong na ladisi itu start te por banga sedang ru kumbanga ongai pi ngada po ka savage rate ban ya po savage rate maulai kai yung jogi para Salesian haka baki pe ki khna baki aji kai ki khna te haka to ka por ngam tip ka kadai kan ni ka jing itanat jo kan ni instrumen mo kalong ki om mo kalong nasan khmat attractive mo te ngai I to ka instrumen ngau ma de itanan pai ni instrumen le si ngako ban sngap kasur kalong kumno ngaso tanat ya ka sur jong ka to ka ni ka jingput nalo kata pade ngasi yo sngo ru ya kini ki pareng baki put ya kani ka jingput so tanat kawan yo sngo nama shani ni mlang ni imat khmat gitu ki batbet bah kain ndrei desta ki video bang I kini ki batbet bon na ki ki foreign sudah te ngapa dia ngakwa kan ba to wala kataru wala dangim don ki lesi ni don ngam tip mo yo lesi shani hapo shalom lesi don iwe armor berbet ro ndre ngam pat ju ite yeno ki ba bet kontak kan te shu itanat no kitem ki we te shu kwa lang ban okay ngakwa ban tebet shu ele kuman shu no ngadi uno hikai school po Saint Margaret's girls hapo lain kra mo hangtur ngahikai ka brass band hakaba ngidon ya ki brass instruments ki trumpet saxophone ni te ringkat ka jing shim khia do jong ki sisters nang te bosku nilas dang ya ka brass band na dus nam araja khanyo te hado mentar ngai iba ki mi pa ki don ki tu ki pas mau thu ya ka jing kor jong ka
jeng kordo mo jeng ke music ki penslur ki kon ki ti mo ban tip ban na Henry ki bebuan patru ke jenjar ban yele ban pensul tu ki kan no bayar dia apa nomor ba ka jing sung tu jeng ki bebuan kalau ba music kadi ka waste of time mo ash kan no e kai ka po ki don ki bo ba la da pi le music kamut pimla su ban le ba ka jing pule nga so ba gitu baru ki dia ki da ki ban ai apa kadu ka shop ba ni kumnungi balance ya kata de ikermen banang ni sekmal ese kin nang mi susu kiwe ki bakloi susu ban nang ngam jeli susu haka pot katem ngam ong bangal abi professional ngadang ngatip ba kalti ke jonga kadang jengai jalan mo te ngahap ban pentu ke susu ngadang lalo ma kumbang ngadang susdan mo te kani kakam kumbang le apo se Margaret su kumu no hikai music ka di ban pensyur ki kena samna lu ban pentu ke susu ini dia sub music jadi terkembang mentapi ika music kemana ke jelas kalane man ai kamai calo ngal esi kadang ni aji kai kena mo ka pede ko brass instruments kawan raji mentoshi bo mo mentangi ongi bun ki kena ki ba wat kam wa jam ki shani ka jin kordo kam dei Henry ladani pek pan lingba ka put ka tem kum ya ka brass instruments saxophone trumpet dei don ki bala ban yo bandrung hakakam homga ki don ki tu ki bala ban yo bandrung hakakam military ru kum apo air force apo Gurkha military Assam Rifles sim platip ya ka music pinang ban tem itu ki instruments dei kinda kin sot pilayo kataka ka advantage mo ka jin toy kan ti ngatrai mungkin ni instruments dan kam susu banang ai ka jin hikai ki ya tu pidan jimut ban music class private music class private ngala nang sedang hi tambah ngampat sedang ka large scale mo ono hai ka sulong tang ka simple music class ka bang ju hikai kumya ki ngaju tem keyboard mana so ya nga hikai ka keyboard tang ka basics untuk basics guitar habis ko polpat ngayale ban penlejimut pat ha ka ban hikai ka saxophone kemudian pikai kena nga hikai kena awat tama ki babon hipat ka bang hikai ki di kena apa po sim maruts